Hi guys, nongeye kubasuhuza nk'uko bisanzwe, ni seriveriye nk'uko bisanzwe, ni Byiza TV. Nkomeza kugushimira wowe wamaze kuba ukora subscribe kugira ngo tujye tugendana akantu ku kandi. Uyu munsi nkuzaniye amakuru avugwa mu ikipe ya Rayon Sports, nkuzaniye amakuru avugwa mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Amavubi yaje kuba itsinda ibitego bibiri ku gitego kimwe. Ibitego byabonetse ari navuga ngo wari ikipe y'igihugu ya Nigeria, ubwo yaje kuba itsinda igitego ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Amavubi irayishyura kandi irungukiramo n'ikindi nyine. Iyo ndaje abatiremo abantu bikomeye kabisa. Reka amakuru yacu tuyahere mu ikipe ya Rayon Sports, ariko n'ikipe ya APRFC ntabwo nyibagiwe. Ni ukuvuga ngo hari ikipe ya Rayon Sports, hari byitezwe mu nteko byari byitezwe mu nteko rusange ya Rayon Sports itorerwamo umuyobozi mushya. Kuri uyu wa gatandatu ku cyicaro cy'uruganda rwa Sakora mu Nzovu hari kubera inteko rusange y'umuryango wa Rayon Sports iberamo amatora ya komite nyobozi nshya. Iyi nteko rusange yateguwe nyuma yo kwegura kwa Uwayezu Jean Fidel wari perezida w'uyu muryango, weguye habura iminsi 39 ngo manda ye irangire, ari kuwa 24 Ukwakira 2024 kubera uburwayi. Yabaye nyuma y'igaruka ry'abahoze bayobora igikundiro, baganiriye n'inzego z'ubuyobozi ziyobora siporo mu Rwanda nyuma y'imyaka 4. Basabwe kongera kugaragara mu bijyanye n'imiyoborere yayo. Ku muryango hari urutonde rwahawe abashinzwe umutekano ku ruganda rwa Sakora, aho utibonaho atemerewe kwinjira ngo yitabire inama. Ngogaruga Aimable wasigaranye ubuyobozi nyuma yo kwegura kwa Uwayezu niwe uyoboye inama yahuje abanyamuryango ba Rayon Sports, yitabiriwe n'abarimo abayoboye iyi kipe nka Muvunyi Paul na ry'imari, Rwagacondo Munyakazi Sadat, Murenzi Abdallah, uko niko amatora y'ikipe ya Rayon Sports arimo kugenda, ariko turakomeje ntabwo birangiye. Twagirayezu yabaye visi perezida, ni ukuvuga ngo yashyigikiraga Twagirayezu iyo nama. Ni ukuvuga ngo hari abahabwaga amahirwe yo kuyobora Rayon Sports. Ni Twagirayezu Tadeo wahurijwemo n'abahoze bayobora ikipe, ndetse na Muvunyi Paul wifuzwaga na benshi, ariko we akagaragaza ko yashyigikira Twagirayezu. Twagirayezu yabaye visi perezida wa Rayon Sports, yungirije Munyakazi Sadat, ariko yegura nyuma y'amezi 3 avuga ko hari isoko yatsindiye, bityo bigoye ko yakomeza inshingano afite mu ikipe ya Rayon Sports. Afite mu ikipe. Uyu mugabo bivugwa ko afite amafaranga menshi, usanzwe uyobora ishyirahamwe ry'abakorera mu Gakingiro ka Gisozi. Yari kandi muri komite y'inzubacyuho yashyizweho n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB
ubwo rwakemuraga ibibazo bya Rayon Sports muri 2024 ari hamwe na Murenzi Abdul na Menyirihirwe Irariya Nyirihirwe Irariya. Twagirayezu natorwa yitezwe ko azaba yungirijwe na Muhirwa Prosper nawe wari visi perezida ku buyobozi bwa Munyakazi Sadate, ariko akaza kwegura. Ku rundi ruhande Muvunyi Paul wifuzwa cyane yayoboye iyi kipe kugeza muri Nyakanga 2024. Igikundiro cye muri iyi kipe kizamurwa no kuyigeza muri 1/4 cya CAF Confederation Cup mu mwaka w'imikino wa 2017 na 2018 ndetse no gutwara shampiyona ya 2019 ariyo kipe iheruka, ariyo shampiyona ikipe ya Rayon Sports iheruka gutwara. Amatora aheruka mu mwaka wa 2020 yakozwe n'abanyamuryango bahagarariwe amatsinda y'abafana, ariko kuri iyi nshuro byitezwe ko amategeko ahindurwa na bamwe mu bahoze mu buyobozi bw'iyi kipe bakemererwa gutora bityo bakiyongerera kubahagarariye fan club 46. Giraga ngo amakuru narindi kugira ngo mbahe nayo ngayo, ahubwo reka nze mbasabe duhurire mu yandi makuru ataha. Ikipe ya APR FC ndaza kubasobanura impamvu Darikonovic ari we kibazo mu ikipe ya APR FC. Guys, ndagusabye kora subscribe ko APR FC nayo ni amakuru menshi cyane. APR FC ni amakuru menshi cyane rwose. Usabwe ngushishikariza gukora subscribe. Ndagaruka nkubwira impamvu Darikonovic ari we kibazo mu ikipe ya APR FC. Ndaza nkubwira ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi uko byagenze. Guys, I love you. Subscribe ubundi dukomeze kugendana akantu ku kandi.